Kani-kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban pulido Elmar Arwar. Kimat bakong san jong khubor man ka step ka khatpratare ulubayar kilong. Menjur ka yung dorbar hawan ka jala ya ka mangtingka ba khatpra hajar praspa prapui klotingka ban pelut haus nam arjar arpuar arpulai. Pendip usembut Menteri Rang Ba Kejala ubak Presiden Tensong hak yang dorbar tauan jong Kejala ba ka Meghalaya Integrated Transport Project kabala sedang haus nam arhajar arpuwei kanyai beteng harus nam arhajar arpunriu. Pendip Menteri Sokar Pedang u Arjun Bunda ba ka Sokar Pedang kan simkhia ban pimbiang ya ka jingdon kam jong tribal bat kentu ka liang persya ya ka Sokar Jala ba kan thau ya ka jing tokit ka bakerpang halor ka jing petrekam ya ki smart metering project balabai pisah da ka Asian Bank Development. Haswa banik syaki kubal ke banyak ngi kerpat ya kinong sengap ki jongi ba pidai ban husiar bat ban sumar na ujung pangku bet khat khandai bat ngi kinturu ya phi ban buat ya kini ki saut li ki jing patha ki besung shim ya ketika ke papaka deng ya ki mas pen ya jangai iwei ni iwei pat bat sai khot ya laki ti bat khmat man la kapor da pidan kam kino ki jing tip syapang ukuvet khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number ki balong not iwei a lai khandai nyopra not sound reo but iwei not nyausan but nak benda ke jela Meghalaya ki helpline number ki de shis pa phra but iwei not nyo non ki khubor ki babnya ka dorbar mangtingga ka bakhadu jong ka yeng dorbar thawan ka jela ha ka snikut jong ka dorbar mangtingga ka la menjur ya ka mangtingga ka ba khaphra haja praspa prapoi klur na ka benda ka jing pelut haus nam arhajar arhajar arpulai na lor ka jing menjur ya ki weipat ki anro ki blawan ra dak sarkar kani ka mangtingga ban pelut ka kentup lang ya ka jing pelut persep bala mang khatnyo hajar khandai spa khatnyo klur tingka bat ka jing siu ya kiram ka balong khandai spa an rup saw klur tingka haus nam arhajar arhajar arpulai kajing menjur kayeng dorbar thawan ya kani kamang tingka ban pulut baro sisnam ka de lemba kajing menjur ya ka Meghalaya Appropriation number 2 Bill arhajar arpuar kuman pun kemau Menteri Rang Ba Kejala ukonat kesama ubapet ya ka pelatingga ula wanra ha kayeng dorbar thawan ya kamang tingka ka baduna palat sihajar praspa sapundai klur na ka benda usnam arhajar arpuar arhajar arpulai ha ka kendai tarik menta ubnai ha ka balamang ban pimi pisa khan reu hajan reu popra klur klem da kan thop lang ya ka jingyo da ka ba shushim ram ka balong a hajan reu spa life ar klur ka jimang ban pelut kalong khanyo hajar khandai spa khanyo klur tingka klem da kan thop lang ya ka jing siu ya karam ka balong khandai spa an reu sa klur ha ka ni ka sngi bakut ka dorbar ka yeng dorbar thawan ka la menjeru ya ki weipat ki an reu ba kan thop ya ka Meghalaya Compulsory Registration of Marriage Amendment Bill arhajar arpuar ka Meghalaya Settlement of Area under the State Taxation Amendment Bill arhajar arpuar registration Meghalaya Amendment Bill arhajar arpuar Meghalaya Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill arhajar arpuar ka Contingency Fund of Meghalaya Amendment Bill arhajar arpuar bat ka Meghalaya State Agriculture Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Amendment Bill arhajar arpuar Usembut Menteri Rang Ba Kejala ubadairu Menteri jong ketemat PWD ubak Presiden Tensong hilang kesngi ula pentip hakayeng dorbar thawan jong Kejala bak Sarkar Jala ka bu praspa klur tingka hak projek beper ki bahap hapo jong ka Meghalaya Integrated Transport Project balabai pisah da World Bank ha bajubab ya kajing keli bala keli da Dr Mukul Sangman nong elam kaliang persya haka kenta keli jing keli jong ka snikut jong ka dorbar mang tingka hilang kesngi usembut Menteri Rang Ba Kejala ubak Presiden Tensong ulai thu bak kajing penteri kam ya ki khat lai projek kidang ya syashat bat kumjuru kilapha ya ka detail project report ni DPR halor ki pratli projek ki basa Susu ubah Presiden ulai thuru baka Meghalaya Integrated Transport Project kapala sedang haus nam arhajar arpuwei kanyai beteng hadu usnam arhajar arpun reu halor kajing keli bala keli da UMLA ka Shela ubah balajit kupar sendram halor kajing tei ya kajing king wa umyam bala bei pista da ka Meghalaya Integrated Transport Project na kaliang usembut Menteri Rang Ba Kejala ubah Presiden Tensong ula pentip baka kajing penkrea ya ki kot kisla na ka benta bentei ya tei kajing king hapo ka Engineering Procurement Construction Mode of Contract kadang ya syashat da ka World Bank kajing nawa ban kentup ya kaktian khasi bat garu ha ka khnit ka bapra jong kriti sanshar kari kala stawa biang ha ka yeng dorbar thawan hin kesni UMLA ka West Shillong uba mohondo rapsang ula bo jingkeli babale ka Sarkar Pedang hadu menta kam tere ban pendulung ya kini ki atli ktian ha ka khnit ka bapra ha ka bagila don lupa ha ka khnit ka ban reu na kaliang Menteri ka Tanat District Council Affairs uba lakman rumui ulai thu ha yeng dorbar thawan ba ka jingpong kam ya ka ktian kaya pher bat kumjuru ban kentup ya ka khnit ka bapra kaya pher uba
kemen rumbui ulapun kemaru bagayeng kalapha ya ke resolution jong sarkar pedeng ban kenthop ya ke tin khasi bak tin garo ha ka khenet ka phra bat sarkar kadang ap hadu menta ya ke sarkar pedeng ban ya kerai nagaliang UMLA ka siju urakam sangma ulakan tu ya ulampang ka yeng dorbar thawan ka jenla ban sya ya ke yeng ban penongkam ya kini ki aktien ha ka yeng dorbar thawan lapun pun kemau ba ke Meghalaya Legislative Assembly House nam arajar khapra kala menjur ya ke resolution ban kentu ya ke sarkar pedeng ban kenthop ya ke tin khasi bak tin garo ha ka khenet ka phra jong kriti sanchar karim kani gade ko All India Radio Shillong ko balam chipi khubor ka office jong ka district tuberculosis Officer West Gentile District da ka jingsnok tilang jong ka National Tuberculosis Elimination Program hanin kasngi kalap long yak program ban rakhe yak World TB Day I Dr. EB Vidalu in charge District Tuberculosis Officer ba jingkran halor ka thim invest to end TB save life ilong babaro ki de bandon bentalang ha ka ban yakhun yak ni ka jingpang bat kini kilong nadu ki doctor ki nurse ki NGO bat wat ki nong pangru ba ki de ban yakhun yak ni ka jingpang na ka benda ka jingbha jong ka imlang salang I Dr. Lalu ila kenturu yak reu pai ba bikin wan syakmat ban pha sumar la dakis ngo baki yo ya kani kajing pang khanang bikin yo ya kajing sumar ka bakloi bat ila kenturu ya kalong yeng bikin ajing kesan lang ya ki beyo pang na kani kajing pang ka Raja Sabha kalada banyakren ba ke Ministry of Tribal Affairs hakaba umitri ke sarkar pedang u Arjun Munda ulayatu ba ke sarkar kadang penkre ya kaplan kanang bala ban ajimen to ya ki tribal lembat banyada ya kejing sotnat ke jongki susu Arjun Munda ulayatu ru ba naga benta kan Navodaya Vidyalaya ke sarkar kan satha hadu news pa sa photli ki Eklavya Model School haba sim benta ha kejing kran bon ki dekhot ki layatu ba kadon kejing bati ha kamang tingga naga benda ka jimentoy bat jong karoy kapar jong tribal u Arjun Munda ulay thuru bakam dan jingbon pisa ngalong biang u Arjun Munda ulay thuru bakam dan jingduna pisa bat ka sarkar kan simkhia sisa ban pinbiang ya ka jingna kam jong tribal kaliang persya kala kentu ya ka sarkar jilla Meghalaya bakan thau ya ka jing tokit ka bakirpang halor ka jing petrekam ya ki smart metering project balas bay bisa da ka Asian Development Bank habawan ra ya ka ni kamat ha ka kenta kali jong ka snikut jong ka dorbar mangtingga jong ka jilla unang yalam kaliang persya u Dr. Mukul Sangma ulaong baka term of reference jong ka commission jong ka jing tokit bala thau da ka sarkar jilla kamlong thik halor ka ni ka phang haba jubab ya ka ni ka jing kali u sumbut menteri rang ba ka jilla u ba prestun tensong akan ta ya ka jing dawa banthau ya kajing tokit bakerpang da kabaong baka term of reference kalong betik halor kani kakam bat kumju ru ya ki EDB project ne ki sobagya scheme so pa prustun ulai thoru baka inquiry committee kadang pun kre ya kai phot bat kani ka kai phot on pendap hapo jong kalai phoi terik mentau benai Menteri Ketenat Penresor jong ka sarkar jilla Meghalaya uba singo balang dahar henen kesni ula pelat ya atli ki kali jong ka Shillong Municipal Board bat kita kilong ka Jatayu litter picking machine bat ka truck mounted road sweeping machine bat kani kacing pelat ya kini ki atli ki kali kalalong haplau jong ka Shillong Municipal Board lam kedo hangni ba ka Shillong Municipal Board ka don jing thu ban penduna ya ka jing khari ki jabo jaban da ka khti da ki long trei jong ka Shillong Municipal Board bat kum ta kani ka board ka penmi da ka kali bla tip kum ka litter picking machine ne ki kor khat nyut na ka benda ban khari ki nyut ki niar khantam ha ki chaka bret nyut pat ba Palat sispa prapokulo sapolak teli ki COVID vaksin dos ladap ai hakari hadu henin kesni lemba ka nationwide vaccination drive ka recovery rate jong kari ka long khandai pu pra penyopu a lag sispa habo phai sya ka jilla Meghalaya ki bayo thmai o COVID khat khandai tang henin kesni ki long sakhat sangun ka bala penpoi ya ka jingdon ki active care sa ka jilla sya kan ru phongun kajela kala sakhiru sakhat prangut ki bala kotno no COVID khat khandai ka bala penpoi ya ka jingdon ki bakot ka jilla sya khandai haja Syaka khandai pu hajar san pu arngun ka National Institution for Empowerment of Person with Multiple Disabilities haringkat kecingit trailang bat ka Composite Regional Center for Skill Development Rehabilitation and Empowerment of Person with Disabilities CRC Shillong Meghalaya hining kesni kilapan sam ya ki TLM ne ki teaching learning material sya ki samla ki badan jungna khotmet hasaja nong po Ariboy district Hakani kesni lai don lang ikong khasen di district social welfare officer ko mikong san haringkat kajing don lang unong mikmat jong ka unit uram syakal sahani ke officer in charge jong ka CRC Shillong bat kibai kidan hadu khandai phongut na Riboy district kibayo ya kini kitiar TLM ne ki teaching learning material hakani kesni Uba siya malang dhar Menteri Ketenat Tourism jong ka jilla Meghalaya ula pentip hayeng dorbar hawan jong ka jilla baka skim man pintinat ya ka umyam viewpoint laminjol da ka Ministry of Tribal Affairs ka bolong art lo tingkam
Nakaliang ubah singo balang dahar ulay thu bakani ke pisa kampat dap nakabenta kani ke kam bat kumta ka tengah tourism benang wat pisa susu nakabenta kani ke projek. Haga juga por UMLA ke umroi ubah George Billindo ulah kentu ya ka tengah tourism bakan penbiang susu ya kiwei dia ke jinon kam hakani ke viewpoint kum ki pen khina ki jaka yang kali bar kiwei ki jinon kam. Nakaliang unang ilam kaliang persya Dr. Mukul Sangma ulah kentu lang ya ka tengah tourism bakade banya selok bat ka tengah PWD khanang bakan numdan jingta yak surak haka por bate ya kini jing pitnar yam viewpoint. Katu ke khubar kalakut ke bawan sepi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat second year por ni saya so bat ka Delhi station nak benda ke khubar haktin Hindi bat buat pat sa khubar haktin Pareng. Kani gade ko All India Radio Shillong.